Ia tumo pea le vi inga ia te oe lo mātua tua. Tuma watu ia te oe le mamalu, le whanene enga. Siri lava oe, oe mawalunga lava oe le tua I me uma. Lei lava se tasia tua tu Samoa oe a wauna oe o le tua. Le tua na whaia me uma lava, whaia le fōwhanga, le atu laulau, a maise o mātou o nofo ai. Mātou whaftai le tua o no lei aso mātou ngofie. Mātou amata mai lava le tai ao, si au mai lava le nei fiafilo mātou tua. Mātou tel tonu sa e tausi sa e leo ma pui mātou. Wa leo maulia mai le nei fiafilo manuia. Mātou lia mai le nei taimi whātula ngaina o le mātou por klame le tua. Sa e tausi ma leo ma pui nei mātou te tai mai le mātou whainga malanga. Wa sa mātou ta apea I au mga luenga e pe ona tofi ai mātou. Ngā lurue, le ngā tō tofi matiute ngā lurue ai. Ia whape foi ia me masani ai a maisenai o mātou tu a mātutua e nofo I o mātou ainga. A me se foi nai a mātou whanau sa ia o onga. A sa mātou whio I fo I lungo le tele le aso le tua sa lama le oti ai mātou. Whaaftei tele le tua. Wa leo mātou ria mai le nei fiafi le manuia whaaftei ta mā. Mātou wala watu le tua. Manau mia lava lau sosa ni mai. Mā futa mai lo nganga le nei fiafi. E te itulo ina I mātou. Ala le mātou whalongolongo. Ala fo le mātou o nanga le nei fiafi. Whau le whalongolongo lau whanau. Whau le mai tau mai, ma le mai mo mai, le whalongolongo, a maise o le pueina le tua lau upu le nei fiafi. Ina I o mātou tau whaitufi lau, iau whamanianga whalenganga le fiafi. Whailawa le mwhamanianga mo I mātou. Talo le tua ia, whau mai fo ia te au na se au auna. Pea uma fo I ngā ruenga le nei fiafi. Ia tu mau pe ia te oe le vi inga o le whamanu, o le whaneitanga e mai le whatau waa ia I mātou. Whamanu ia le mātou maafitanga le nei fiafi, e ala I lau a fionga pa ia. Ua te talo tuai, ala ia Yesu. Amen. Talo whātu le nei fiafi le pa ia male mamalo si o tātou tunu, Samoa I lau whasausaunga. Ma lo lava le soifo mau malangi mama. Ata lo fatu malangang fa lo alo ile. Pa ia malo si o tātou tunu. Tupu mai e. Ia tu asin sina o nai o tātou. Ta mama tina mātutua. Ia e mese foi o auna le tua mau tō masiofo. Fe lava se fatawhai taulanga ia. Po fe foi se atunu o e mai moma iai fata lo fatu ia te oe. Soafo Yesu le au whenga luenga pa ia le tua. Nai o tātou tu a mātutua, ia, whatalofa ia tu tau, mā lo lava le, whai o le whaiva mā lo le talo. Whatalofa I le, pa ia malo si o tātou tunu, e mese lau fo I nisi o lo I tono mōta ngase. Nisi o lo I tono fo le pui, ia whapena fo I, le au whinga luenga le nei fiafi. Nisi o lo ngā lulue I tono o fo le whinga luenga. Ngata fo I leo tono o ainga, mōta malao. Ia o lunga fo le ala tele o ngā lulue le malo le tunu, tiu te mawhaiva o le nei fo I fiafi whata alofa atu ia tiu tau. Ia e ngata fo I le whata alofa I le ia o si o tātou tunu o lo au maumano nofo solo I a tunu ese o le nei lo langi a whai o e mafuta mai le tātou pol klame. Whata alofa atu ia toe. Ia le tua mo le nei mawhtanga ia o whese a tunu o lo e ma a mai moma iai. Ia ma lo lava le ngā lulue, mā lo le sa ili mā lo, whamunu I atu le tua, I atu le nei fiafi e tuso o le tātou mawhtanga. O le nei fui fiafi e fi whatalofa I le mamalu le tunu o lo asiasi mai fo ia, nisi o lo asiasi mai mai e tunu mao, Australia, Amerika, e ngā te fui lea o Samoa si o tātou tunu pele, po whialava se atunu o lo e asiasi mai ai tonu o aukilani nei, ia me se fo New Zealand. Talo fati atu tau, whengai fo I ma
whaalawelawe ia lenga ta foilea o ni fontanga ma ni maftanga. Ia alofa le tua, ia te itai ma leo leo toso i fua. Te li watu malmanuia i se aso i luma. Ia whamanuia le tua i fuafunga o malawa. Whata alofa fo i le fiafi ia i se tasi o se teimi mua lava nei, fta whafonga mai e tātou por klame nei. Ia o le tutua le Upega i le loto e pe ona masani ai. Ia se teimi mua nei, fta whafonga mai mai, le tātou por klame whata alofa whapitoa. Ia te oe le suafo i Yesu, ta ofia ina, tātou mafuta le tu lama le afasi e pa ia la foleiva. Ia ona tātou malolo i foilea, ia mos tātou mea o ngā mai le upo le tua. Whatalofa atu foi ia ma awolofa atu foi ma watu whamnianga i malu le tunu, whanolonga mai foi nei i aso soifua le malu le tunu o nisi o whailunga ina tu aso whanau ia. Whamunu i atu le tua i atu tau, i o tu aso soifua, ia o anafilo o aso whanau, ia i le tau atua o tau sang. Ia whanau le lima iwa e tango lai whikae. O anafilo o aso whanau, ia. Aftai fo ina i o ainga masi o sia matu i kālesia, ia i le aso anafi e tusa mwhamnianga ese, ia le tua. Aftai le tua i le ola malosi, maua i tātou, ia e le nei lo langi e nei sui fuanga tātou te iei, maua le tausanga e whapopo e lo tātou ola. Oka, na le whaftai, e ma aleluia mo vi ia le tua. Ma tātou te pā e le langi mo tātou whapea e le tua whaftai tele mo le ola. Whaftai mo le malosi. E le ngata foi le whaftai mo le amanoa. E tātou te au na ia te ia e whia lona whinangalo. E le ngata o lou tangata whatau wa. Ia whapena foi oe. Whaungaina oe, au na i le tua. Le alawa se meo lo e ngalue ai tono le kālisia. Le ngata foi le tono ainga mai ka ama nuu ma la fanga ma la puptonga ese ia na lau tau tua le na fai fa mauni wa o to finga o mai le tua tau nei fa manuia le tua le malo le tunu le fiafi ala le tato maftanga mal tato por klame fa solo ta lo fo sunga sau manga lu fa tasi le fiafi malo sau nga lue ia o tato por klame tu le Upega le loto ia o le tala noi le fionga pa ia le tua e o tele ana o por klame le fiau nei ia kiliva tu fa ia onga e o e nisi fo yo au na le tua ia ese fo ile la tau methe po le metutia ia au ti fia la vau ia tel noa ia mauli ili le fiong pa ia le tua wa le sile awala me fa no tato maua fa mnianga fa le nganga o le mala malama ile fiong pa ia le tua ele se ato toa o le tua na o ia ia ile ato toa so ni mai fo ile nganga o le tua ia tato por klame i vaste tasi fa mala malama ilo finngalo ia ma o mato loto ina ia papenao na most tato melei tato te fifia ai mo tato manuia fatasi ai le upo le tua familia le tua le fiafi lau falongolongo e le fionga le tua ole ne fiafi te lo le tato te le mata upu e lua se fulu le tatou te iai. Sa whaalu nisi o tatou taimi i vai aso e lua o vai atu e le tau whaile ona. Whaamalamala atu le tau o taimi ia manofuanga na tusi ale apostolo Paulo. Tatou tal noa ai mo tatou tau e sfulu tolu tusi ale apostolo Paulo. E lua tusi na tusia e le malanga lona lua. E le se tusin tusi al malanga mua awa e le i maua maini tala o le fatu alu le malanga e fatu tu e kale sia il malanga mua. Malanga lona lua len tatu ta ua, lua tusin tusi ai mo te salonia, ma le lua te salonia. E eni si tangata e whape tolu tusin tusi il malanga lea. E la vea i male kalatia. E wani si e lilifa e manatu o le kalatia na mua tusi. E le teimi na ua uma mai le fono mai Jerusalem mai le mtaapu suma lima. Ia au siau tel tonunga. Ia o le kalatia na a mata ai tusi ale apostolo e lana malanga wha misionare lona tolu.
le tātou tā ua. Le vason te nei, luinga la o le kalatia, mo mol kornito, so ai ma le lua kornito, le tātou tala noa ai, e le vaso lente nei. Ale tusi muli muli lava le apostolo Paulo na tusi ai, mai koronito, e ave i le kalesia Roma, lo ringa lai fa i tusi, na tusi ala apostolo Paulo, a o iai lana malanga fa missionare lo na tolu. Na umalon tusi a Roma, fa sanga ro Paulo anga Yerusalema, mo fialu Yerusalema e tultuli, ia le sauninga o le Pentekoso, ia mamamoli atu le mea lofa, mai e kalesia po le auso pele, sa ia oina, patasi malana ufenga luenga. Le ai fialu, ia mamamoli atu i le auso Yerusalema o loo. Ia ile mativa, ia le mana umia so soani, ia ona le mativa, ona le tele o whare. Lave me se mafue, tono o Yerusalema. A le mataupu e lusfolu, ia, tatia lai si tusi awa, e ono tusi na o talanoa tuai, le wau ta ua. Ai si tusi, ai si tusi, pe amalefitu, tusi la ia, tatu te talanoa i si teimi mulmuli. Ia, le lo foi pe tatu te pa ine iai, tusi e fa, tusi e tono le falpui Roma, e se fulu iai. Ia, maisi la tusi e tolu, e a toi es ful tolo tusi la apostolo. Na ia tusia i lana whanau, whaale nganga lea wa vea matoe ina, po whaife au o Timoteo, ia matito. Lua tusi a Timoteo, ma le tusi a Tito, tolu tusi mulmuli, ia ona. Umailo leo tusi sumal tolu le apostolo Paulo. O le mata upu lus fulu. O leo ua mata ona whatutu ia nga ila apostolo Paulo mana o ina ia babe ona luese mai tonu o Asia le titi ai la fasanga anga i Yerusalema. O le mata upu lus fulu na amata mai lava i le papea ua uma le ta'alili vale. Matuli foi sa iei Paulo i tono Efeso na tupu ai ia le vesi, len tatu tala noi le vaso tu atu. Sa tupu le vesi ono le au whenga luenga fo le tonu o le malu o Diana, po Tiana. Le ana tupu le vesi ia na le lai amata mai iei le whaatatanga le whaipu mua le mtabulus hulu whamai ua uma le ta'alili vale. Le mea lena tupu i Efeso. Whamai, o na ami le Paulo o le au so, ma wha maa vai atu ia te la tau, o na alu lea o ia wa alu atu i Makedonia, wanga i Makedonia. Le la walu ese mai Efeso, le wa alu anga i Makedonia. Mai o tuana ia nuu, o uma foi o na po i atu ia te la tau i upu e tele, o na po lea, o na o lea o ia i Eleni, o i tonu ala leana tusi ai i le tusi mua i le malanga lona tolu o le tusi le kalatia ne ta umai i Eleni a o Efeso o Eleni na ta umai na ai mataulia fo i Efeso e to tonu o Asia le titi ia o le atu Eleni o ina ia i ma Efeso loinga la o tonu o i tonu lama leana tusi mai ai ia le tusi lea, mai tu tonu Eleni, ia po le vaenga fo i o Asia le titi, le iei fo i ma Efeso, i tu tonu o le vaenga lea, ia lea na tusi mai ele tusi lea Kalatia, mai tu tonu Efeso. Ona whamaila ia lea, ua tolu ai ona masina, ua taupulpule fo i uteia ia teia, ina o fola watu o ia i Suria, ona loto lea o ia e toi fo i mai, maui ane i Makedonia. Nana, taupulpule ia le au vaenga li tonu o Eleni ina ia tapena ona whao ia se whaasalanga ia po taula malama fo i po telo tangata te i le apostolo. Lena leo na vaveno fo lau ese i Suria ia maluatu i lava o ia nga i Makedonia. O le whaiupu e wha ia o lana malanga lea wo o i tonu Asia. Ai whamai luka le whai upu e 5. Ka longo i upu ia, te leo luka le tu stala. Ai whamai le whai upu e 5. Na mua atu i lātou nei.
ma whaatali mai ia te i mātou i te roa. E lua upu tāwana ina o lātou, ma mātou, e tau mai i o lea iei luka. Luka le tusia le tusi a ngā luenga, ma le tusi a le evangelia luka. Luka le fomai o le eleni, tangata eleni. A le mai luka. O le umo muatu le si afol mātou o malanga. Ai mātou te muli atu. Whaatali mai mātou i te roa. Mai o mawai foi aso a reto e le whawhiteina o na mātou wholau atu le i Filipi. Le wanga i Filipi le si vaenga. O le iai lava i tutonu o te roa ia whea. O asia le si vaenga. Whamai o po fitu ai mātou o no nofo ai. Na, no inga la le whai upue ono iei luka maisi Makitonia le nu o Filipi, i Filipi lea. No se ofu matero ho Filipi e tutonu o le atu Makitonia. Ia ena whamai na mawai loa le aso le areto e le whawhiteina o le si lea sa uninga whapitoa Israel. O na pu e lolo lato waa mau atu i te roa e tutonu o Asia le titi. Na mai e lima po na aluai le malanga i le waa ia e tau nuu i te roa. Ma e fitu po sa no nofo i lato i te roa. Fatasi maisi le ala o feiloa i te roa ia au malanga i tō lua. Malanga ia na muatu le o whamai luka mātou te feiloa i eis taimi i lu mātou ringa lo toi feiloa i te roa. Whai upe fitu o sfulu lua. Ua o le vai sa pati. Ua tofi le areto wa la unga fo i paulo. O i la lea e tau mai eile mea na tupu le tangata i ngo ia eutiko. O le mea na tupu. Na la unga i paulo i le mea le ua whaatastasi i eile au malanga. I le mea ta o te roa. Ai pa ua le tangata lea whamai ua whaa umi le la unga la apostolo paulo. Whamai ona pa ua le tangata lea na nofu le whaa malama. Pa ua e haoti. Ia o le mele mo le tangata e whaa longo le upu. Whaa longo le la unga le whaifiao. Ai moe, la le mea iai. Pa ua e ale uso lea. Oti, ngau le ua. Na e whamatala mai whamai. O le lua e vai sa pati sa wha apoto i nai lau so o tofi la reto. O mai le whai upe walu whamai ua tele fo i la mepa i le a whea pito lunga. Ua poto ai la to au whai tau e le mele whamai ua tele la mepa. Lo inga masalo le tangata ngipis tangata o matapongia i le asu o mo meo o moli sela whamai o la mepa. Ia po le mea ua fia moea. Ua mata moea ma ua langona ai lona le lava ma lona fia moe tele. Pa ua ea ngau le ua. Na, whamailia, sa nofo foi le tasi tau le lea o eutiko le ingoa, i le wha malama. Whamai ua maua e le moe ngasi. Ua loa foi le launga a Paulo. Ua o lava i a teia le moe lunga winga. Ua umi le launga, ua makua moea. E ila isi kaka i kongo i kalesi, e whaile fia i mo le launga umi ia. Ia umi kele fu le manga ia. Ai ma au kelo, kele ropo le umi o le launga la apostolo. Luinga o le makua umi aisa. Ua umi kele nga ngofor ngaka nge ilunga le wha malama. Ua moe, whamai ua matua moea o ia. Whamai ona pa ui folea o ia, mai lunga i le tolu o pae o le fale. Lona winga o le tolu o pae, o le tolu o atunga, o atunga fale. Ai pa lalo le tangata lea. Ma te ulia awha le wha malama le no fai, lolo winga, ua pa whafo. O pa whafo e le pa mai tonu, ai pa whalanga le tau mai le atunga fale, lolo winga o se fale fonga wharekodu, e le ropo le ale mawaluma. A ua pa e o ia, wha mai ua oti ai. Ia, mai ona lui fole o le apostolo, ua fao e lunga ia teia, ua fusi fo ia teia. Ia, ona whai atu leo la apostolo Paulo i tangata i ufitangisi le, ila ukamalenga pa launga, le umio launga, ua moe. Mai sole, so ia tau te witangisi, aisa, o loo ia te ia lona ola. He is still alive. So stop your lamentation, because the man is still alive. Makau kia. Na, ia, on o mai lole i le fai po sul tolu mar sul mal fa. Angai sul fitu, sul ono.
Le la ua fo lau tu loa luka. O luka lea e whai mai i le whai posuma le tolu. E tusa o lana wha o punga wha mai. Ua mātou. We. Not them. Lo inga lua vaenga i e vavai e paulo le au malanga i le vaenga lea. Ale lua. Alo lo inga o le tala noa mai i a luka le tustala. E le lopo ua o whaatasi. E tusa o malana whaamatalanga. Ua mātou mua foi i le vaa. Alo lo inga ua mātou mua le vaa. E le aila e le o whaatasi. E se le vaenga le ua mua. Whamai ua mātou whola watu i aso. I aso. A mātou talia mai, whamai ua mātou talia mai po mātou whaatali mai ei paulo. A wana whapeo na saunia eia e ui a uta o ia. Ai whaingal to ina a. Leo peo whatu to inga o so o tau i le vaa. A o hao malisi vaenga. Mātou te, we are going to take the inland. Na mātou sāwali atu i lau whanua. A o tau pu e le vaa. Luinga, e alu ale mafu fau o paulo. I tangata sa ia, tā lai mai ia, ave i eile whao le tanga mua lai fialu e asima, to yo i ai whamailea, wa toi wholau atu i la tau, wa o i mātou le tai au i ngā tai o kio, o kioi, ona mātou o le tasi aso i Samoa, ona nofo i mātou i tokulio, ona o leo i mātou i le isi aso, le aso na soai, i le nuu e tau o meleto, awa ua manatu paulo, whalongo, awa ua manatu paulo, e fō lauloa e le afe i Efeso, ina nei wha leva o lona nofo i Asia, awa o lo wha vave o ia, pe mawhai o na o i Jerusalema i le aso o le Pentekoso. Le la wei meleto le o malanga, o le ua toi wheiloa i ai ma paulo le na ui au tatu. O toi sui, whoringa mai, na toi sui e paulo lana plan. O le plan na paulo, na tuu e oso au tatu, ma toi fia o a ngai e Efeso. Ai peita iane, wa le mawhai, wa le mana o paulo e toi o i Efeso. E eni mafuanga se lua, o le ute loa na laiona sui e paulo le plan o le mea. O le aso lea, o le vaitau lea. Mombua, alu Efeso, o le a umina iai a sia le titi, o le a whaatuai iai a tonu, o le a ia le mau atu, ia le sauninga o le Pentekoso i le tausanga lea. Tausanga lea, matu levo sauninga ia Israelu, o sauninga e whai ai tausanga uma, whaasol solo. Le tatu tau nei a le whalawa e le whaafeteina. O le whalawa e le whaafeteina o le sauninga lona lua lea. O le pāseka le sauninga mo lo inga wa tea. O le whalawa e le whaafeteina o le sauninga lona lua lea. Le whatoa uma tatu whaitaua. E eila le si sauninga la titi fo iso so o tuai. O le sauninga e tau o le ulua i fua. A o le sauninga lo na whala lea e fia tuli e la apostolo. O le sauninga o le Pentekoso. Pentekoso fo i lea e le tausanga e tolu lea na a fio i whaile nganga pa ia. Sauninga le na. Ia au te loa o le teimi lea tatu te tala noa i masalo po le ti a lima lua, lima tolu. Wa mata o nanga i ngai atu ia le teimi o paulo malana malanga mana malanga. A misel malanga muli. I le whai unga o vai tausanga ia. O le si mea na le mana o i paulo e tu alu Efeso. Tel tonu sa ele la ngona o paulo. It could be dangerous for him. For his safety. I lona tūlanga saunga le mu. Lea na lei ona le tu alu le apostolo i Efeso. Tangata o laela ngona. Laela ngona. Ia le teita inga le nganga pa i o le tua ona ustai lea. E le pio tātou isteimi e fosia le alu i la ngona wha le tino ma le wha tangata ma le mawhau e le taa inga o mea tau sina i ai ia ma wha matalanga tangata. A o paulo, e le iso na alu paulo e whaise mea na tai o ia e le nganga o le tua. A le la ua, tātou wawai, e ui lea, sa ma mafa, e ui na le alu la apostolo paulo Efeso.
Aina mamafa i le mafofo le apostolo Paulo, tangata la Efeso, ai maisa fai fe au. Ai maisa fai fe au. Elders, i te tonu Efeso. Sa toi fia ma futa tasi lava e Paulo. Ma fia po pwai atu e mawhai atu i sana wha ma vaenga. Langa ua tolu leo whai a le leia tau sanga na i Paulo i te tonu Efeso. Tasi tau sanga na i Momua, anu le Jerusalema fo i mai to latu to e nofo ai molisi lua tau sanga, tolu leo whai o tau sanga. Ringa o maasani le lei tangata, ai maise elders, ia po o whai se au po i latu e o lo tau sia lafu ma moe i te tonu Efeso. O lea e fia whai atu e sana saunoanga, sana tala, sana apopoa inga whata maa wha apostolo i whai au nei. Ai le i toi fo i oia i Jerusalema. O lea la, na ami ei, o le whai upu lea sumal fitu, o ngai tau mai ei, le ami le luinga i eise avea ina ave Paulo i sesi, e alu, e ao mai umato i ina lai Efeso, le ale alu atu. Ai mana o mia leo mai i me leto e whailoa i ai. E whai eise na tala noanga po se lato semina muli la, po e lo le waa, ai fo i Jerusalema. Na whai mai fo i po sumal fitu, wa wina atu fo i e ia, nisi nai me leto e o Efeso e a ami to e ina o le ekalesia mai tau mali me taua lea a ami to e ina e le tasi a ami to e ina lo ringa o la ua feo lolo le numero ekalesia o to tele e le lope o pe fia la fai ai o mai uma fai fe au o leo te fia fei loa ia te o to e ina o le ekalesia mai wo mai la to ia te ia ono fai atu leo ia te la to a mata lo le launga le tautalanga Paulo. O lana tautalanga, o lana wha maa vaenga, ma lana tautalanga foi, e a popua i atuai, ma o atu i whai au nei tusa, ma o lātou mata whaioi, ma le soi fuanga i te tau o na olai. Whamai, wa utou loa, talu le aso na o whaato a sawa i asia, o laua mio, i tausanga uma, ina o iai a te utou, i whea, i Efeso, e po suma leiva. Na au auna i le ali ma le loto wha maua lalo lava, ma le malingi tele o loi mata, ma wha o so songa na o ia tau. Ona o le tau pulpulenga i uteia, ma lou le nā tia ina o se mea o ngā, ina le i le wha ilo atu, ma o atu ia te utou i luma o le nuu, a toa foi ma le fale, ma lea fale, ma lea fale. Wa o molitino ia i uteia a toa ma eleni le salamo i le atua, ma le whaatua tua i lo tātua lii o Jesu Kiriso. Whauta foi, o te alu nei. Mai Paulo, o lea awalu, o te alu nei. Ua tino u le loto i Jerusalema. O te leiloa se mea e o mai a tau i lea mea. Na o le nei, o lo o moli tino mai i le nganga pa ia i lea ai ma lea ai. O lo o whapea mai, ua whaatali mai noanga ma puapua ngā i a tau. No vai ele ma tau tia. One focus in the mind of the apostles. What was that focus? Jerusalem. Ua fialu i Jerusalema. Fialu i Jerusalema. Ai le ngata ilea. I ena upu nai whai mai, i lalo i fō. A o loo moritino mai, e a aina ui mai ai walo anga tangata na mai a tau whai mai. O le a o puapua ngā i a tau. Mtauri e fōling tau tala noai. A walo mai perfeta, Paulo, awa te alu. Te alatu e oti ai o, te alatu i tuwal pui pui masasa ai o ma e oti ai. O le alai pi e atu le loto to ina. Le oi e tala atu i whaifi au. I le au whainga luenga le atua. I ona no tanga mono popua ngā lai whaatali mai. Tu whatu ia i le apostolo. Ai whai mai ua au tino u lava lo loto ua o fialu i Jerusalema. Lusu malwha. Ai o te le manatua se tasi mea o lo lava ola foi o te le nau i ai. Se i o wha uma lo o momoe ma le oli a toa ma le whaiva. Wa o maua mai le li o Yesu o te moli tino atu le tala lei o le alofa tu noa o le atua.
upo le apostolo ili to tele o fai au ia ua matawha noa ma lo lato misia leo le a misia ili to ina e tusa malana tau talanga wha ma vai ia i lato. Nena, wha manatu atu le apostolo Paulo i fai au uma nei lo na nganga wha leo ma moe sa ianga lue ai au i Efeso. Ai sea, sai lole le i Paulo e le toe va ai i le to tele o nei fai au. Ia po fai au uma ia. He might not see them again. Dea na ia tautala tuai ma tautala se tautalanga wha me melo o se tautalanga loto whanau i le whanau whalenganga. Na ia whailo atu i whaifi au nei i Efeso, le tūlanga o le tāua o le leo a toi fo i Efeso, le tāua o le lātou matawhaioi mo lātou tiute. Sa ilo le maua lunga o le alofa wha leo ma moe o le apostolo Paulo, i tangata ia o le atua, leia e whaalongolongo mai, ai mai se, o le tō tele o tangata sa ia leo ina i Efeso a o iai. Amen. Na ele foi po sumalono sa manatu Paulo e folau loa e le afi Efeso. Ia ai uia whapasia Efeso, ai le mawhai o na ngalo ia te ia lona lofa wha maoni ia te o tau. Le ala leo o fo walau atuai, la tuai la o polo ai tau teo mai. Ai sea, au te alofa ia te o tau. Ai eilo o popo lenga ia te o tau e tusa malenga luenga. O le leo ina o le lafu ma moea le atua. E le o tu lafo ina o tau ma ue le atua. Sa ilo le loto tele o le apostolo, ma le fatu o tuo le apostolo e tusa o na upuia na ufaita wina. Kau kia. E po lua lima o le lua fitu, ma ye le aise mea na au natia. I had nothing to hide from you. I reveal everything to you. Sa tautala sao le apostolo i tangata e whailo mai o Paulo. O tangata e tautala sao. E le kea Paulo pe ital whaiwhiau, pe ital tangata. It's a sign of a good leader. O se teitai le lei, o se teitai alofa, leanga o le whaiwhiau alofa. E tautala sao. E le whaalo aloa pe whaia i le. Nei te o ti ngā le tangata o le kalesia, e tautala sao. O se tangata tautala sao Paulo, e le ipopole apo o i ti ngā ai. Luas fulma le valu e o atu lava le tolu fulma le valu. Oka. A fonga fo le lau foi tawina upu nei. A foi o se foi fiau. O e fa fonga me le fefi nei. Ta ua i o upu ia ia ta ua. Tātou ma tātou ava. Pe me o le nei, i nā tausia o tau i a te o tau. A toa ma le lafu ma moe umalava ua tō fi ai o tau e le nganga pa ia e whai ma leo. Ia leo atu ile e ka le sia le atua. Ua whaatawina e ia mona i lona lava toto. A wa o au nei. Wa o loa le nei mea. Mai Paulo, because I had an experience. I worked so hard for your sake, and I know it is not easy to be a shepherd. E le whaingofie, le avea, ma leo ma moe. Pamai pe a mawai ona o walu. E o mai a te o tau luko sa wā. O e le whaasawina se lafu ma moe. E tupu mai fo ia te o tau lava tangata e tautala mai i mea wha pio pio. E fetoso ese ai le au soo ia muli ia i la tau. O le mele i au tau mātala ai. Ma ia manatu e tolu tau sanga o te le i mapu ai i le pō ma le ao i lo ua pua i atu ma loi mata i tangata te i tō tasi.
lewa reflect, lewa whamatala e Paulo, lana mea na whai le tolu tau sanga a o mafuta, ma whai fi au ia wa avea ma whai fi au. Toe ina, e le ngata i lea, matangata umalava, wha mai ele i mapu, o tele i mapu, i lea o atu, me ole leo ma moe, e alofa, i le lafu ma moe, me o tele i mapu, ki ngā le kou whi kaima le kou ki ngā mai, ai o tele i tau fia i lo wapo a puai, ia te o tau, ina ia, whao ngā ina o tau ia o whai mwhai whi au le ngofo mai lano. Le ropeon whai atu Paulo, a le o whai whi au umai si o tau ia ngā whaalonga kā mai e kia oisa, le anga ngā o le mapu e ea o ma o ai o tau. I equipped and mold you with my own palms, with my own hands, so that you will become as you are now. Ne ia vea oe matangata lewa e nofo mai whaalongo longo mai a te au laso lei. Mai Paulo, o te lei mapu, o te lei nofo le lei. Ne o pena whai atu Paulo, o te lei kea pēna e whaali i a te au pēnga eita i a te au. Ao tā mafuta i le tolu tau sanga. Wai, bai whala ia lewa e nofo mai lewa e whai o mwhai whiau. Ne mai Paulo ea, o eke ke e maana i a au pele ai. Ma tau tia upo la apostolo Paulo. Oni upu wha moi loto, e pi fōlinga mai ma mawhale o onga, ai e ele wha moi loto i upo la apostolo, e tusa o lana tau talanga wha mawai atuai i whai au. Moi e wha pēa atuai pe ono o whaitawina a tonu au te le toe wa ai i a te au tau. Tai lea ia ma se senga, lea ma se senga o le wha mawaenga lea Paulo ma le au soo. Ma le au whinga luenga le tua. Ma le wha mawaenga Yesu ma ono soo ina o le a fio le langi. Lea ma se senga. O upu wha moi loto, o upu wha mawhanawhana, o upu e langona ili wha noa e la tau e sa iloa se tai le lei. Pe ia o so o Yesu ina ua tau talatu Yesu i le Ioanes fulma le wha. Mai aua tau te atua tuwale. Aua. Do not be troubled. Mai aune i atua tuwale o tau. Aua o te alu o te tue sau. E tele mea no nofo ai o tau i le langi, i le mauto lo tamaa. E ana le ai o te alu i sau, nia le lei ai o te tue sau. E a watu o tau. Mai o le mea lea, o te wha maa whana tua ia te o tau. O so, a watou te popole, o te alu, ai o te tue sau. Te loa, o upuna pa e whaitau ia ili Ioanes Sumalfa, ai whaitau ia. Te loa, fe se emotional, fe se grieving, fe se whita ngisi o le au so o Yesu. I le o puea mai eipo o whamatala mai ngā mea pati o le wha mawaenga, o le wha mawaenga wha mamoi loto ma se tai le lei, a good leader. I e whapenga o ma tātou e fia vea tātou ma tai le lei e ofo i lo tangata, te le lofo i a toe, tātou tai. Because I am in that position of being a leader. E tele i o mea o ngai, o mai i le wha mawaenga Yesu ma le wha mawaenga. A Paulo mon so. E me tau o le alofa moni i tangata o lo i lalo o lau vavainga, ma lau foi vavainga. E le whaingo fielo o lu ese mai i se taimi e te alua i se mea, ai se o lo ua lofa i tangata. Ma se ina whailau tala i sia mātua e kālesia. A me se hoi nisio o a ua whaife au. E sea e lua ni aso sa se umi o te alua i se mea, te alua o te malanga i se mea. Te tau mawhaia i a tasi le aso sa, a umi au le tasi le aso sa. Leanga o te toi fia fo i mai a, e misia le lafu maa moe. Pe a umi kele, pi e misia, pika ke alu,
Pi fo lele ele fa pe ka kele o trusting la ka a of so sani po le o tu yel ngalwen ai ile loto al ta ma fa lenga tele lope tu sata o tele o fa tu se me e a fo ese ita o silia wa le ai ese la ngona fa pena fo to tele o nisi o no te ma futa mo tal noia ile la ngona le ai tele fial umi ai tu le la fuma mo ele tu ai sa ese ale la ngona pe a umi ka po le lo ta lo foi tanga me le tu de tsosia a pena ia sole ai esi fai au sole oka sole ele umi anga la kulisi malanga ka vai fo ko sauli si malanga sole va pe sole ke le lo sole ngi ko nga vai e kai fa luanga malanga i kongo le masinga e kasi a mai kai kolu vai aso va sole ese le ta ua o le ngā luenga fa leo ma mo e usom tu fa fine o le fai upula i an tātou fai tawina e tātou te maua mai ai e matua maua mai ini mea tā ua lava i tu tonu le fai upule luasuma valu ma luasuma leiva o se vaenga ua maua mai ini o ngā mātanga o fie lava mai le apostolo Paulo e au ngāteli mo tātou le au whainga luenga a le atua na mise lava mea tau te tai kerisiano na mise fo i fai au tonu e kalesia te lo se tau talanga whaamawai it's a farewell speech it's a farewell discourse but it's very deep and touchy le loto ia ma le whaama mo i loto o upo le apostolo o upo le fai au ai ua watu ai mania o onga mātango fie i matawhai oi o le fai au e tauna fai ngā luenga whaafai au ma le tau o le vaai te tau o na vaai ai le fai au ia ma tangata uma fo i kerisiano e vaai ai i le taunga tā ma le taua o le e kale sia a Yesu Keriso o le mea mua o te fia whaatawa ina le fiafi nei o le mea tau o le tau sisi i mea e te tau ona wha mua we have to prioritize me ka o le prioritize luinga o le mea e te tau ona wha mua e te tau lava ona wha mua fa mai le apostolo Paulo take heed of yourself first fa mai ia tausi mua au tau ia te tau ala fai au loinga ka kia lau e ka le sia e mawa fau mua ia joe mawa fau mua ia te just concentrate on yourself o le winga upo le apostolo Paulo ia tausi mua au tau ia te tau take heed of yourself first tautuana leola mama tautuana leola whapa iaina mataala i whaososonga mai fafo matutonu be alert from temptation inwards and outwards beware of temptation ma ia e whai tete i whaososonga keep yourself purity from lust tausi oe ia e mama whaaleanganga mai tu ina naunga mai whaososonga i le muli lua ma mea uma e awha ai nai oe o le winga ngā upu mua ia e masani fo ona o whaatatawina i le tūltino i le whaapunga le a Paulo masani no i nisi taimi e te teacher i maua o le whai upu leanga i se le tau e whai tātou whaalau te leina i le tūltino e mawhai lana o whaalau te leina whaapea pe on masani ona o whaonga ina whaapea tausi mua o tau ia te utou e mawhai whao ngā pala i le tino ba ai lo soifua ma lolo ina take heed of yourself
e ui e le o le autūle na o lea e tala noa mai le apostolo Paulo o le vaai o lo tino, o lo whātāua mai le tū whale nganga, spiritual discourse, o le lui tau po o le tautalanga e whale nganga, tausi mua o tō ia tau. Ale māngai o le upu, take heed, po o le tausia o tō, e pe ka wa afia tu e fo i ma le tāua o le tino, awa ale malosi il tino. Wale malosi fo i le au nang. O le whātai teinga, a e sela. Ia peke maua fo i ngase tū mau. Ia alo na winga. E watu lo unga fo pe wakul ko o ima e lau. Ia tatia ia langa i o tātou ta mama tutua. Ia i tangata ua loa lo lātou tautua. O lātou soifua le ngā luenga. Tāle whea ngai ai le tutu atu le titi o le nofoa. Ia po le to'o. Ina i te ua mo matapongia le to'i ngangau o matua. O matua i le whaiva. Ia o tātou ia e ftoa ta i lima se fulu. Ta i whā se fulu mon tupu. A ua sela. O kaule me whainga manga. Oka. Ta taula ia te oe upu ia la apostolo Paulo. E matatou o ma. E o whai a tau. Ia me wharonga e sel tāua i tere ngi meo savati. E tele ala tangata e whai tala fo lele me whai pita usua i la uko anga fo kia luka polo. Ia e whaalua ele vai aso savali. Umalta mnusanga ua. Fitu kilomika e savali oka. Ai ese leo ngā meo ni tausia oe. A tele tu atala tangata ia oe ai telo leo ngā se meo leo ngā molo so i fua malolo. Au kia pa polo i ai. Don't care, just ignore it. Do whatever you think that will help to maintain your health condition and maintain your good life. Ina ia umi lo soifua malo tātou soifua ea. Kau ke fiu e la unga le upo le tua. Pe a tātou malo losi. Le tino ma le nganga. Ia. O fo le fiu le vale ai fai malo e fiaki. Ai fo mai o au na le tua na mai siaki tātou. Mea. Na nei e tele. Mai fo la au to anga e. Inu fo la au. Ia e wa e so soni le tātou malosi a walanga. Le tātou te tupu le mātutua. E le o se me fai ngofia fo le nei meo le fai fiau. Fai o le ti ngā o le tino, ti ngā o le mafaufau, ti ngā le loto, ti ngā ki ngā umame o asia. Pe a o ngenga so o mai, a o ngenga so o mai kama. Ia, e te whai atu i te le loto, e ngā mea la, ke le mwhainga e moi. Salonga e te whaafonga mai o e la wauna le tu, e te lole me le o te whatu, e ke fiu ke while wai o le mwhainga e moi asia. Ngā o a venga ama mea lai, emo mai lo ma wo fau ke le o mea le ngasu man whawhika auli ma mea. E tono ngā luenga, ia me se foi nai o tātou ainga. So, baba ai luta, baba ai tātou. Whamai la apostolo Paulo. Va ai mo moe, ono ftoa va ai ele o lafu ma moe. E se le tā ua o le onga la apostolo Paulo. E le mwhaun tātou whanga ina wha le nganga le ka le sia. Pe ale a ai mo tātou le upo le tua. So we have to take heed of ourselves first. Ia mautino le tātou te au ngā mo ia tātou le upo le tua. Mea langa ia leinga tupu le ola fua whale nganga i pe ona yelkal tia lima. Ai sea, e alana tupu le whamaoni, ma le alofa, ma le onsai, fi le mu, ma le telo, le ngai o ia, pulea le loto ma mea uma whapena. Ai sea, langa o lae, whamai paulo ia tea uma oe. Langa lae mo mua, tausi mo mua oe. Tausi mo mua oe, ona ftoa e whaasanga i rolea. Makua i whawhanga le la fuma moe. Ala ua maa onga mo mua tāua. Tāua. O luki whakia oe o le fuku whaia uia ia. Ia, la. Oa kako uma. Pui Loloto. E sile me tāua. Guard your heart. Pui Loloto. So se whai whiaua. E mana o mia le tausia le lei.
e ia o ia, ma va aile lei, ia lo olanga ma lo olanga whaale nganga, ia malosi ma ia puipuia, secure, ma ia sa ole nganga e whai ei mea umalava, good and right motive, e whai ei mea uma, to do everything, ia ma tātu a mionga, and look after our conducts, tātu a mionga, ina ia, puipui ai, i tātou maile me ka ole burn out, me tau ole, wa umal pingsingi, whale nganga, wale se mea, ma whaina i lo i tātou i whaasosonga, e pa ua i tātou le tino. Ole si mea lea e whai maila apostolo Paulo e peona u tā ua i nai se kone umwai atu. Whai i tātou a umaoe, ma whaataita inga le lei mo le lafu mā moe. We have to be models for the flock. Manatua. E muli mai lafu mā moe a tātou, i lau susunga, ia maa ufo. E muli. Wa leo mā moe, e mua toi muli si taimi. Ke leo kaimi, e muli lafu mā moe ili taitai. O lona winga, ole leo mā moe, e whaima example, vainga, ma whaataita inga ile lafu mā moe. Since sheep follow the shepherd, us leaders must live a blamelessly life as an example for others to follow. E moisi, ina ia muli. Menga e ring whainka kele tātou ngā luenga uso, tu whawhini, ia Yesu. E le whaingo fia ona e tātou le taun whain whate tainga lafu mamoe. Te aloa le si mea tāua le melo na lua e se le tāua i upune la apostolo Paulo. Mengi o tō whinga whawhai whiau. O se wala au maua lunga langa o le wala au le atua. Being a pastor is very, very high, and it is a divine call of God. It is a divine calling. O se wala au maua lunga, ai sea, ale na uta awane, ale na ufaita winane, whamai Paulo. Ua tō fiai o tō elea nganga pa ia e whai ma leo ma moe. Tei po lusu malvalu nei upuna. The Holy Spirit has made you overseers. O le nganga pa ia na whai o tō e whai mataitai. Loringa na wala au ma tō fia tātou elea tua. E ala ilo na nganga pa ia. A tangia mai ei upo le apostolo le nei fiafi u tātou whalongo ei. O whaife au. Ia ma taitai o ma whale nganga. Ia po taitai ma whaife au moni lava a keriso Yesu. E le na o ni tō whinga whatau waana ia toe. E le na o se tō whinga e pei o isi tiutep ma isi tō whinga whale lo langi ma mea uma. That's not just a position or a role or a status. E le na o se tō whinga. E le na o ni ngā ruenga fōi n tātou maua o se tātou poto po se atamai. Le aveo tātou mau au nā le tua. Tātou tele i maua o no se tamau ainga. Tātou tele i maua o no ni whainga pālota i tono o tātou e kālesia. Tātou tele i maua ono se filifilinga as tangata. Tātou tele i maua ono ni fuafuanga na whai e tātou ainga ma e kāle siolo tātou e a vea tātou mwhai au ele ai. O le tō whinga whawhai au. O le wala au maua lunga le atua. Ia te oe le uso mal tō whine. Ma ufoi malo tō lua. Aisa, whamai Paulo, na tō whia ai o tō ele nganga pa ia. So God chose you. O le wala au le atua. O le wala au e a vea i tātou ma au auna
Ma leo moi ma fai fiau, o le wala au mawalunga. Ia mana tua usum tua whawhine, na wala au oe le tua. God calls us, you and me. Au ala e te fiu ngō fie. Mana ia o upu o te whātua, wale fo te whai au ia te au. Au ala tātou te whawai. Tātou whalango i le tua i teimi whaingtā langa i teimi whaingtā. E teimi whaingtā e tau tongi ere solo. Oh no, lea mea, lea whawhita auri, tonu ainga, tonu re kālesia. Ai a whai tātou te mana tua o le wala au maulunga le tua. E leo se wala au le tangata al wala au le tua. Whamalo siai au, whamalo siai o e pā tātou mana tua le mena. Poa, whaingtai o mai, tātou whamalo losi. O le mea lon tolu. Whamai paulu, tau tua nā o tiute. Tau tua nā fo i o tiute. Tiute a? Tiute wha leo mā moe. Just remember your duties as a shepherd. O le wala awa le tua e tātou. E te tauono o tātou. Tausi, whawhanga, leo. Ia le lafu mā moe. Leango le lafu mā moe le tua. Tō fia inei tātou e tausi le lafu mā moe le tua. We are called to shepherd the church. Wala una le tua e tātou. Nono winga la. Whawhanga le lafu mā moe, whamalmuri. Whawhanga le lafu mā moe, le fuku whai au ia. Feed the flock. O le tātou mta whai oi le na. A le wha me la apostolo i upu ian o whai tauina. Ave le lafu mā moe le vao. Le vao mua e whawhanga ai le lafu mā moe. E le upu lolo le tua. Le upu mātango fia le tua. So we have to feed the church with the word of God. We have to come up with some sounding doctrines every day to feed the flock. E whawhangai le lafu mamoe. Nisi e tātou mta whai le mai la apostolo Paulo, tātou e ta ia ese le lafu mamoe mai mea le angai. We have to guard the flock from dangers. Mai mea e a whaina ai. Nai whamai wa ai I luko, whamai a walungei. Mai la apostolo Paulo upingo a walunei. O nao mai leo luko leanga, luko fe ai. Ala tau tala ia o onga se. La tau tala I le tele o onga se ia tangata ia o mai Jerusalema. E o mai ma o onga se. Whamai le au mai luko ia. E o mai e mana o e whaaleanga o tau. E mana o e sai o tau ina ia whaina o tau le ola whaaleanganga. Whamai ia Yesu I ona so. Ioanes fulu lona whai upu sa fulu. O le ngoi e leise mea na sawa ina sawa ia. E fasi ngoi whao matia. A thief comes for one reason and one only. To kill, steal and destroy. Destroy who? Destroy the flock. Sawa ngoi fasi whao matia lau marriage lau ngali. Whao matia, lo mafofau, mau tiute, whalo tolua oe mea wa watu ele tua ia joe. So we have to be careful from false teaching, false teachers, doctrines. Me se ma o onga se, ma ai ele la fuma moe. Fai tete lau pulela. Fai tete lau pulela, alis fuitei. E te mi un kai ka ko ia saua le ko ia sau le ko ia. Don't be easy on your pulpit. Yeah. Na un fautuanga e pula o e lau sunga e lau pulela. O la unga fautuanga. Ia e mantala il tangata e tu o lau pulela.
Leanga le tutusa le le lo I lo le le o le tangata le la unga I tua lau pule la. You have to know the preacher that is going to stand behind your pulpit and preach. Ke leanga ka ye fio inga fia la unga ele committing I loko. So you have to be careful. Kako matalai. Te lo fatu ai ul pule la ai. You have to be careful. You have to be selective. Lo le tanga te loa tala fia ngai malaua o onga male o onga tu spaia. Awa saukaka. Ai whalonga ku ngai le fi kawil me lai whai. Ia le mwhinga kua kau fi rovinga alu kaka. Ai fiu koe kau konga fikil me le ua. Sa ua lesi kaka wa mai. Ele aingi si fulua I kongo le loku. Ia. A o enga kia o oris fulua. Ia. Ngā. O longa wha mai longa kaka. O so le maangia la le mea le. Sao la le mea le. Ia o hiri le whai launga le angi. Inga I kinga. Kia roka kai kinga inga. Oe. Koe kinga inga koe fō ma koe ka oko ma koe kau sele fulufulu ma moe za o le whata mala o tātou. Te lole si me se le tāua. I loe le kalesia, I loe tātou. I loe oe le e te whaiwhau, I loe oe le te tai whale nganga. Tātou umai pe o au. I le tau o le kalesia a Yesu. We have to realize the value, the worth of the Church of Jesus. What is the value? Ala le taungata. Te alo le taungata o le kalesia Yesu. O le makua I kaunga. Very, very valuable. Matua I taungata, aisa, ale taungata o Yesu, whamai. Tausi le lei I le lafu ma moe le atua. Na ia whaatauina. He purchased his church with his own blood. Mai wa uma na ia whaatauina I lona lava toto. Melanga tatu lo le taungta le kalesia. Tangata iwa mai le tua ia tatu. Oka. Tatu te loa. I le taungofie. E le taungofie le e kalesia a le atua. Amen. Me ia mana tua foi. O lai fai mai na whaatau e le atua e le totolo nā tali. O inga foi la tatu te loa. Iusam tua whawhine e le o se tatu e kalesia. E le o sau e kalesia. E le o sau e kalesia. O le e kalesia le atua. Ia wai foi teimi e maa ngai alo se mea ia kau ngalo lo le onga le mea ae. E ngalo e tātou ngā o kako. We are just steward of God's belonging, God's properties. O mea uma e maisele kalesia Yesu. Na maliu ai ma whaatau lona toto. O le mea tō tino le tuele o se mea tātou. We are just stewards. O tātou o tangata tausi mea au auna le atua. E wala le vai kuloa. O papa ku I mai le hori anga ngalo lole o le onga le kalesia. Ma nei a le multiply ma ngai. That's good. That's one of God's principle is to be multiplied. Ia fatu tele mai ia fatu muina. Amata mai si mai titi amana o le to e multiply. Ma nei e le si mai ia il to tele. Ai ele taimi ai e tu lo o matango fie me oma. Ai ngalo ia I tātou o le kalesia Yesu. Ia tupu lo le whala vlave. Esel mana ia pe a tātou loa. Ia le tāu o le mena. Ia mala au poin munmuli. Te loa e ina isi mea au te loa lava le lima. Ia on tātou oi lo le tātou noi tātou kalesia ia e ma mea na tusi ai ma taimi na tusi ai. O le mea lo na lima e se le tāu o tele whaife au. O le whamtalanga paulo lea na whai mai. E tātou te loa ai e to tele whaife au. No mai e le to tasi. The importance of plurality. O le tāua o le mea le to tele o le au whainga luenga. To tele o le au whainga luenga
e ngā lulue whaatasi. Na mai a ami toe e ina e le tasi e tō tele, e bluro. E o mai. Se i o utala noa atu ia i tō ina ia. O lono winga, e tō tele, a e le nā o le tō tasi. O le mātanga o fie leo se mea. A e ngā lulue whaatasi ni tangata se tō tele. A e ngā lulue i le loto ngā tasi. Team effort. Work together as a team. Ngā lulue whaatasi o se au, o se maenga e au whaatasi, e tō tele, ai eile whea alofani. O le tō tele o whai wheau. O le ata lea o le whaamonu e inga o le ngā luenga i tu tonu Efeso. It's good to have so many pastors that came and listened to Paul. E ilo ai lea lualu o le ngā luenga i Efeso. O le mea o lai ai lea tua whawhine o tiana e te misi ma le tele o tupua ma tangata e na e sili le tiana i Efeso, e sili le oti le ola, e sili le maalai e le manuia. A o lea whai mai, e le tasi whai whiau, e tō tele whai whiau no mai. Le mānei o le tō tele o whai whiau e o mai, ai o mai e tasi o lātou loto. Tasi loto, o se ata mātango fielea, o le whaatupuina po le whaateleina o le mālo o le atua. Ai le o le mālo o le tangata. It's not our kingdom, but it's a kingdom of God. E se le tau, usumutu whawhini. Ai tango ngei lai whai tau, ia le atoa o le mata upu luse fulu. Ia o le nā, baenga umai an tātou tala noa ai, e se le māneia. Na umaloa, to e fo i loa whai au i Efeso. Ai whaatu tūloa. Ia la apostolo o le aanu o ia i Jerusalema. Nae, whai o ia, i le whai ungo le mata upu, whai upu e tolu suma le fitu, tolu suma le ono e whapea, ua mamae atu ia upu, ua umale tautalanga le apostolo. Ona to o tuli le o ia, matatalo whaatasi ma i lato uma. What a sight. Aka i se matanga o fia o le aso. Lea teimi. Talo whai a Paulo. Le la foi. E le whamai, ai longa o tuto e vai a auto. Ai whamau o tō tuli la apostolo. Tō tutuli uma ma whai whia au ia ngau mai. Ma le mawhitanga. Ai ta talo le apostolo. Te lola le mana i hol whai upo tōru suma le fitu. Ua whetā ngisi tele i la tō uma lava. They were weeping and lament. Wa awenga, whetā ngisi. Loinga o le tangi tele. Whetā ngisi tele. Loinga o makua kangi a le kangi ngaka ai kangi. Kangi leo kele. Tangi moni. E lo le tangi pepelo. Tangi alofa moni le apostolo to ina le la. Ala fu e kangi ma Paulo ia. Tangi Paulo isa, ale fa mai fita ngisi tele. No winga o fusinga ma loi mata o le fa no. Nela alu to ina. Nela alu la apostolo. Te mai ua fusi a Paulo. Fita ngisi uma le to tele o la tu sa, mai ua fusi a Paulo. Ma fea songi a te ia. Mai ua sili lava lo la tau tinga, e leo le tinga ita. A le mafatia, sili lo la tau tinga, i lea upu ua i e whai atuai, la tau te lei loa o na mata. Ua mafatia o la tau loto upo la apostolo le whai atu, a tonu e te le to e vai a tau tau. I'm probably not going to see you again. I'm heading back to Jerusalem. This might be our last moment. But I have to say goodbye. Fita ngisi fusi. Fema wa siri lo la tau tina. Ona upu. A upu. O upu ia.
la tau te le toi loa atu ona mata. Ona mamoli lea e I la tau ia te ia I le vaa. Maalu ro le apostolo. Then he left in tears I loi mata. Le kale si Roma. O le tusi le nave I le kale si Roma o sumto wafini. Neng tatu tala noa ai il vaso lente nei. Iau te loe le tu te le fo I statu tala noa ai. Pa wale mea lo vatu le ua kwata te ai I le iwa. Au te lo tau fona tala atu tatu leina. Pea fia walau mai I te minei. Alau te fia tal no atu wa Roma le o el tatu fa solonga I le mea na tusi mai ai ma le tausanga. Na tusi ai e Paulo lana tusi muli muli. A o le ialu I Jerusalem mai lana malanga. Fa missionare lon tolu. Leu saul tatu la mua. Talofa. Talofa. Talofa poni. Talofa lava Antonina. E mo na fa manu ia tulo soifua poni. A fetai ia te oltina. Ia. Ia lava Yesu I le tausanga. Ia. Ia. Ia to fa popuni sia so lo soifua wala wale au nanga. Tai. To fima te lo bala au minai. Ai esa le mana ia por kalame fo ni tula le afiafi. E la ngona fo le oti al ma fo fo. Pea paita uati e wha mawaianga fo ia Paulo. Ia. Ke te iona e saunua fo ia e moni o lai whatu sa ile au whailot. Ia e lawe vea o mai ata so. Mariela. Wai. Ia o ina I fo I mātou tangata I e tusi a Paulo loa o mai. Whaftai tele lawa mor wha amatala. Au ili ngau le matau. Le mea mana ia. Ia e mele whamanatu mai a o le lotu a o mila mo alfoisi au o ni I momoi. Ia wale mea la le tupu le moe te upa ui foi la. Ia e la tile pa ule na to mo ina uti a le nito e whao Paulo le nito e ola. Ia te mate ala alkanga to le apa u ia ele e usisis. Le ura le o le fonga whalitolu le pa u e pa u wafo. Ela tu le apostolo to e whao I to e ola. Ai ala te mea ma tautia fo le me. I te ufa pe a si atu e pa u e ola ia. Ma tautia fo le va venga pa ia. Le apostolo. E fa stai le lava poni mo le mata u puta u nei fo tula le afiafi. E mo le atile nga fa stai tu sa. Fa malo si fo nei por kalame. O nga telefoni malama mai le fionga le atua. Ia leli, afte tele. Na lo fongi le atua. Taftai a jotina. Ele mau tele le sunga wala va. Fa malama mai no na fionga. Ai lo fatele mo oe mal fletua mal no falo. Afte tele mo fa mianga. O isau o lo tu mai foi alo fatu manu ia le afia. Ia, to fela foi leva iaso Tonina, lo fatele atu, pase fua. Pase fua. Atalo falta tu valau, talofa. Alofa la sua fonki. Talofa to tomale au. O mai oi. Lainga. Yo mo wi ala fa afkai. Afkai mole. Fa malam la mo pe ya la ka le sa oficina que fa ki o le sa oficina pa o me que mo va kur fa afkai me fa malo. Wow. O mo o lo malam la ma ngai me. Ele yo ele como fa fa. A le buka malam la mariki de me o pe ngai. Da na kamun mun ka ile ka ko polkala. Tai. Ya wanga fa ka war ku pa ia. A pe ya se me foi sa maru ai o. Malam la mai ia fa ka kere la sunga fa penga. Te tele la va tol tama. O ia le ko mai a ro fangia fa kumula u. Te tele. Yukema. Ya u fe ai mala u fio. Ia fa tai tol tama. Toi felo ai foi. Alo fa tele atu. Toi malainga ia soi foi ia. Ia soi foi ia. Fa soi. Talo fa tatu la, talofa. Malo,
Whaftai mo lava ngoa. Ia, oile sau no, whamole lava. Tui. Lui. Tui. Talofa tui. Ia, soi fua mau e lau sunga whawhengen kaulan. E ke le yo. Ke le whawhakau koe maur ngia mo ngai po koe maua koe po kalame. O le ke le yo me ianga maua e lau saungonga. Whakau po kalame ngai po. E fia wako se langonga ia aise i. Wako whapu ia se mangaku. O le lewa ianga ungofongofo ngā oa umao uala ngonga ia. I me ia wa saungo e lau sunga le po ngai pon. Ao ila. O leo wa ukarikonga o se fe au ea mai ele li i lo uaka ngaka. Au wa mawhai fo inga whinga ngalo le li o se fe au e mwhinga ngalo. E momori fo i le lalo langi a kua o e mwhinga mara malama i pōnge. O nga o leo wa konfirmi e ka kaunga momori fe au lea. O mea ia pi fo i le mga whakawa ai ai. Pe o mea nga e sao ngoi ai poni. O leo ko waa mai o leo whainga ruenga. Ia malaunga i ko kongo kako e kālesia. E kako kele mo musu i le mea lea. Moni lau. Kako kele mo musu ai. A le maa ngai ai o le melenga e sao ngoi ai. A maua ava ngoa lau sunga ke malanga ai ngi wala uria po a ngi mefi. O le ngā ruenga. Pe i fo i lele kele manga oe uminga i ku ua le lafu maa moe le lima le kālesia. Ai pe o langonga fo i nga. E ofo fo ika ia. I whaife au e mawhaionga umi kai me ko e se ai ma e kālesia nga. Mala au ingai. Amen. O kele wha masingo mai e pe pe ang ko whaia. Pa kele e le wha pe kako ke mumusu ia wangoa ia. Ai pe i o le langonga nga. O le popo lenga e sa ngoi ai. O le popo lenga kongwa nga ngu ka ngofu mkaika. O le au whainga ruenga le li ua kausi nguu ma kausia e kālesia. E ka kau nga wha keke. A wai le wha apea e le anga lau ko wa mai whiwhi au. A le popo lenga. E ese mea ia o ai. Moni lava. Ese. O le ala le ai lau susunga i ko kongu o lau e kālesia. Whaima whakaika inga. A e sau la lisi whiwhi au i oe. O lo ke kalango i me fo i e. Pei o le mele ua maua i lau sunga. O le sifuruai. Lea e a o kongo o ka kou e kālesia ma ngisi e kālesia. Whai le sifuruai langa lai whai mai le fionga le li whai. Ai o mai si whai whai au wha pia mai au al whaia. O mea nganga o pai nga o la whai ma ai la kungu e whaia. O le popolenga o le mela le la kupu i le melea. E la unga la whai au lea. O ngā alu leo ngaia. Ai ki ngā inga lau susunga i koe kau wha maupupo mai lau lo. Kau sui masa sai. O aso ngei. O koe ngā whi au ngei. Ua makua i manga o mia le au refia ngā lulue. E makua i manga o mia o au wala fo ia la kau ma whaile si whai au. E su e aingi ka ngaka o langa au roko. O le whai ke ngala. Ia, kua ia la leo ko waa mai o le au whai au. O le au whai ngā ruenga. A wae se a kupu. A o le mea piko siringa le anga le ua kupu di kaiminge. O le whao ngā inga o runga o fisoka inga. Peila o le mea ngā e whae keke kalo sia ia i le alofa o le li. Ia makua i kuma losi le au whai ngā ruenga. Wa o le mea le popole ia. Ia o le koe ngā mela lea. Ia o kou si kai o kou kai kai. Le fionga le li lea. A whai lai whai mai le kai le ai. A lai whai mai le fionga le li i oe. O le whesiri. A kako wola i le langi kako kuru mo ngo whaari i whamasinga. O ila a play mi le melea. O i play mi le melea. Ai o le popo le ke lea le ngā poni. O lea ya ku ngalu i elo ka whawhikai o leo wha upur ponge le mesa ka ngofo mkaika. Le kwa leba ka ngofo mkaika. O leo ko wa mai o ngā whaase se i ngai leo le meo lea o le sefi au kongolanga e kālesia. Langa o aso ngei. Ua o ala whai ngā ruenga le riku loua. Ua pea o le mele le whai o so e mariu le whai a le si makai lungo whangwaka. Sao le. Ioe. E alu e so e kū fo la i e le whai au le awangoa. Langa o la fo e whai arua i ngai a. Ia.
la fo e malanga so nga ia lu aku la ku mai fe au ngala mo ai pe ia nga ma lie la usanga ele mafayonga e alu ai kia ile nga lu o ngo nga la bang ku ku ngia le ma alo fie mafayonga ai le mafenga ova ku male luasa se fa fe kai ya pon fa kai ya le mawalunga i la usunga le o le wala winga ma le kofia ingo la usunga kausiel la fama mo a o lo ko ngalunga nga pe ia ngo ka fa ia ko le kele yo me ang ko fia fa so ai e pe e fa au popo ko i le pokalami le fia finingai ia ngi o faur ka mi ai pe nga paunga le pa ia e kalesia ia karia pe ia le au ko va mai o la fainga luenga wa fainga kavo i fa fainga ai a o angi si o nga pe o la ko spa ia ai angi si o nga ese mai le mele wa o ngai o ko le kalesia ile afionga le anga kema ngem awalava ngi fa ngai usikai pe yo ko kai ka yes a sa ilingo sia nga i sa ilingo nga ka isi e kalesia ia ka sa ili mai lungo le kio ka sa ili mai lungo isi por kalame lungo Facebook mo isi mea e fa se ngai me wa o inga ko kongo ka ko kalesia ia pe o le singa me anga kema o ngi fa alongo i ngis o ia makua i yo le ko fi fa ngolongo e por kalame o mai lungo ia so sa ia o mai ngi e la ko ke ave se ai fa mai isa la e fa ia le melea ia la me alinga ku kong ku spa ia pa mo le fiong o le fenga in kuai wa ma la me alinga o mai la me alinga o mai yo e pe o le fe sili nga ia le mela le e fa fe kai ko la sunga o ma fa nga fa upu me o le von kong fongo fom kai tai tui ai ka musu e fa leo ia ai pa o finga le e ka wa fa leo ia le taftai le finanga mo fie toi fe lai fo le vai aso tato ya o le fa tai mo la mo ia le fa taftai tui fa se fo Sorry. Talo fo tato la talo Apon. oi talo check amenga Malulua. Malulu ya wo. Paka fo sa winta. Ia malu ba ya ka paso ni ya. Ma ya fo ya le paso si so nga ya. Tui ya le. Ai sa le ya. Ka ke falo kono fo ya i si go ya paso di be au. Ya. A what for is for what? Ai fa fianga ko i pilo le ka le si fa fianga. Pio le ngoa le lili e isi ka ka ku sama. Mai ngoa le fa ngoa nga isi foi ka le si pio le peleti o kaulanga me o le ka si a. Le ngoa ya pa ka yo le con ku spa ia ka ko ngoa su ya. Iyo, me ma ngai ya ngare. Ba ori. Le makaga le ga ka mi ki ngo pa u se mai le. Ia. No so fai ka, le ke fai ka ko e. Eu fa me la ko me o ia pa u le o ri sa ka le mi nai pa la era. Pio ka foi o singa o meu la ngal ko inga. Foi o fogo eu vou pensar. Você o é ngoi kula le o meu la ngal. Ko le fia ngo foi asa Samoa e Kalesia e o le ngoi kula. Não ka kula le ko eu pensar kwa o bicho la ko te. Kalau saya ba ya ele que polo kwa ele kwa makuli kwa berso onga malava ya so oli ma share kwa ka ko por kala me ngai ka ko friends ma no kai poli ma kai amore nge ya wole le ya fa tira ko fa le vai aso sa ona ko foi la vai aso okay fa se fa check ya la ko mo wa kuisi tato lau de tom foi mai pe ko kasi aska ko lau ya on tato malolo la yele abone ngalo ele fa pe o va tu semana tu tato por clame e fa pe ele le mai o tangata il tono o tato Kalesia po nisi au na le ai e fu el sile fia le fa au o tangata o mai o la nga fa tuanga ya le usau le tato lau talof Maguia le se for songa. Oi, salova, ma va te lava. Oi, foi le sanua. Tu mo. Salova tu mo. Ya, sanu mai. Le yo le. Porque le yo le mele pe lui foi lo que como fa fa. Ya. Me le malanga ka foi ngale wale ko va ai se ai ngale ko va ai si me. Ya. Wa. Esa hora me o ka.
okia ia okia ia mo ia o fa ma vai nga le nga lau le ki o fe ka ngisi o go ri ko fa ri yes me no ma fa kia ri mo ila o le me foi le nga mo ki ska ma fu nga ia o i cho e po ia ia le nga pa fa fe kai foi me ka le fa unga ia ka kalo ola yang va pela fe fe vunga ye ka kalo ye bo re fe kalo de se vunga de ska mi kinga de ski no ka kalo e de ku adu ngi va mai do fe ya va ye de si ola ele si ola ma ele si ola o le ku lu fe de ka mi ki ia fa fe ka ya pongi tai do mo tai va so foi la ele va ya so no sao de ni por kala be fa fe kai ke le la ia fe que va tai alo fatu ia la aftai la vai tato wala ni fiafi tina mtu ya Antonina tama mtu ve ale au sunga ya tui ia sunga ya Jake ya kopo ia va pe fo ele sunga tu mo pe ona tam vai atu ia la tatia ia le si vai ngale i el tato salo le ko afole men tu e faine ia a o te lo ia o si tatu tal no ia le vai aso i tulanga o mena tusi mai tusi e toi pe o le Roma ia tatu fa solo tu role tusi mai tono fol pui mafuanga purposes ia ma themes ia po autu ia wa fo il silfia o tatu maftanga mai se lava pa anga masani o lo a lo fa ma tau muli ia le nei Paul Kalame o le tutu o le Upega i le Loloto le tatu talo ma tu vi o le tua fa te tele lava i la upu tai o fionga fa wina ma tu fa longo iai o ina le fiafi le taua o ni tala me na tupu ia le o ma tu tala no ai pe lava ni me na ftoa tupu ma na ma tu iai ona o le felesio la upu ma le matango fia o onga o mato mo ma iai. Afte i tele le tua i la upu. Talo i e whamluia. Mamalu o le tunu, se mato tunu, a meise lava i mato na mafuta ne fiafi. Ia iau whamlianga iai lato uma, e tusa o le mato ma ta upu le nei po. Ia, whamluia i nei fo ia o nanga le tio, pulenga ma le au whenga luenga. Ia le ngata fo i lea. Ia, pui mato nei po, le au whenga luenga. Tu ua ngā luenga male, oatu lunga le tele pui lau whanau i ala uma le a mātou ia, mātou mauspo manuia, maua fo i se vai aso manuia le nei vai aso, tu mau pēlevi inga i atu. Oi, a mangalo so mātou se, tu mau i atu elevi inga ma le wha manu ma le wha ni tanga nei o aso uma, e o le wha mavau. Amen. Ia, tātou por klamena le fiafi Samoa, e le wha mamoe ia o le a tātou to if ta pai fol ta to por klama sani i le va soang fonei le so for ta le valu i le fiafi ya mon le taimi ya ola auto ona le poni fonti ya fa so i foi mon le taimi God bless you all, love you.